tasaina kuba mu Uganda iyo life yange tugiro ngabansa pozi kuboko na Trump ni muhamagezi ndoko ni wala advisor wa Trump ndina Jay-Z Beyonce Nana obo ni nyowe ni derowe ati nyowe nukankugambire ntungire amakuru gali mu nkubo oyiroti nkwenda kubibaza kati kambagambire Justin abandi hayi banteira arukarara abakaridinali Papa nule wajja kunkomanka Kardinali Julius Kyomohendo obo ninyaja kuba Kardinali omutakusinga yo kengera bakuwetunda aba Kardinali wenyina de Kardinali arukwera Kardinali Julius Kyomohendo arakazina kenkwenda kubaziniramu Beyonce arakazina kenkwenda kubaziniramu kandi nayo wonjoining ona arakazina kandole Piniman yemera ndole asakazino ogwa kazina kagamba beserekere abayaye beserekera abamani yu beserekere abamani yu beserekere bandi beserekere mutuzina kazina Biriman obade katunde ekisaka kyo muzeyi oya akazina wamakazina tokamanyire tukazine beserekere mani yu yeserekere beserekere mani beserekere Egiro kyaijo abaseno basiyure nibanywa nibajaguza mwenge baguma tubairega kitarafadi za hifu abaseno mwenge bagumazire mu mabara ekibare kino baito obo nibenda Okimanya badogaro mukazi wasena agambirege yagamba we ijagabirege busa habwasena bagabira bonus busa abahereire busa kingana nyo mugwire hoga kyonka amazima gali beserekere babaniyo beserekere bado bojo baraha beserekere Jere ko kantezo omutwaho no sekera jere ko kantezo omutwe no sekereza omaimuligo bamaniyo bagambaga mbo hati katusinge Europa tugende mu Champions League nka baya kirito mudali tugujwaire turashana abantu mwebale kanga hamunabo mweserekere kunyakunya bagenda bukunyakunya maniyo bara baseno basemereire muno nisa bakatutere enjura yatanga kugwa atoba amazire gukaba mugisa gwa Spurs oba amazire tutere abantu bona bahuhali tu abantu roliro mpirenya sigara mbyamiro mu kitebe ndindi mpungire hati enjura yatanga kugwa atenjiro yatangire kugwa nyowe nkarugaburuga hali nyabaire nyimugani ntanga kulibata mu njura ompira kugurugaho mtagiura nyina stress eri nkatamu kanyaruwara nokurwara simeta kwebe ekabede mo munso anderanye betege niyo ekireke mukazi akakukwataho tasobora no kunsemba kandi atawasen atingira ijo ikibairo hoga ijo ngira tituina nkoraga no munju yona nawo wasen wata wasen atawasen kyonka nyowe iroho nye mpira Aseno tima boni wabasingire kusemera Aseno teriendaho maniyo deka nyomwana mpereza amaiza gunyonyo hana give me water here bring that you bring the disposable and put for me that the water mpeheze ho mumiro so Aseno ijweri ijo mbageni ndabago mwanga hala stage ya boda ija ngonde kyo kunywa at disposable zone later disposable zone okay aro ijo ya stage yo mwanga hala baboda basibirege batimbire baseno batimbire ni ba celebratinga banyesirege banga manager ijolie baitu muno bafwa atati bano mwino mulingo mwaki kuzaga kulia nkenzero ganyalia nyebampa akachomo nyalia abamanyo baina mulingo bakikulirizaga ngo hati katusinge Europa tugende mu Champions League wana kudupa nyonyo nyompagira Kitare FC
ebinde byabangereza timbikenga kurungi baite timu yempura ni nyende ta Chelsea Chelsea kandi omwagizi wa Chelsea abamuhagizi wa Arsenal kwaha abamuhagizi wa Liverpool omwagizi wa Chelsea abamuhagizi wa Arsenal aba wa Liverpool Arsenal bwe banesamba omwagizi wa Chelsea hagira Arsenal Chelsea bwe banesamba ne timu endo omwagizi wa Arsenal kisigikira aro Arsenal kuba ni nyenda bagitere obatera Arsenal owa Chelsea na warara abihiri oba habwaki kyonka ebintu by'empira bino bizibuzibu bizibuzibu kandi abasigazi emipiira tugirole mu leisure time akaire ka leisure kuhumura mu mind zetu tulemezi malira mu mipiira wonka so nobomezi bobwire bwokora reka tugende tukole kiro kinu kya katana bino na bisatu mwemezi wa ihangali hoima actually kisaru kuli mukoro gutekanizibwe wekitinisa Mary Mugasa president aliyoku president aliyoku aliye micheri bikibyona atingiayo batanyeto iro nyomba ile ntaina nabuiro mbaile ntaina nabuiro bukumara nyoti ntaka bwetahya nabagamba ndaijobo ndabansimire ndaije nyoti ntaka bwetahya nyoku nyetoko president nwana kuntere simu kakitereza nka bad dog Beyonce abakenkoko yange ijwere wagiresere wagigara bato kankwase kiniga omwebadde okukwata omuhana ngakwata boda nyasimbura nyagenda omanyira kuikayo nyo Beyonce ati nyagamba ati nenkoko yange tokyagirora nyagigara yo kinombi nyagira baitu buseki wakandaganiza goka kimpa Beyonce busaho ubukabaki ati nkugamba no gamba manyabiki nyagamba noko atokuba omwange tomanyire nkatayo bwire nyagichumba nyagisika kurungi nyakora buri kimu nyagamba ari akasinga nyari ato mukogo yagiguzire kanda mubinga nkoko inakundete nkoko ya boil nkoko yo nangi nyebisikire mawe mbirya tinyendesi nyebisikire kunyata mu supu buti nyagamba kantore Julius ali badogo nyebisikire nkubirya mawe tonyumizaga obunyali ni Ntini nyabaire kaba nakawaka kabaharubaje obutwali ntugentu kabantu ija mabale ijwe in fact ekiro kya mabale ntakenge Julius nkajua muno ki program yaga baito mugayi gali agarukire bakamusemeza aterekerera hato kuguru aterekerera mugayi ga waitu Julius tukuramukize Julius kapiata tukuramukize ntasobole kujja kya baraza baitu nja kwijja kaire kono yuta hawange kaire kono ali tunanka okansubya omulimo ntagukusubya nja kutwara otafuayo kaire kono nja kutwara kandi vibe kaba ya man akaba y'abantu bangi muno tuka akaba mu mipira weekend kandi na Sunday kaba katale koko Sunday kaba katale koko ijwera aro video inyakozere ningamba abana bo bwisiki abachakaire mu kirabo ezaroho hano hoima zitakia roho kyonkani batakarugira hazigati iyo Beyonce sakuba wabaire utakayizire na muhoima wabaire no kyali kagadi banka aro kirabo ezabaire hamabaraga abairo gali ga mani ekusinga yabaire yo emanyirwe yabaga Colin pub Colin's pub TNT yaija haija Fuse haija Titanic ogijuka Titanic haija exaru kyengonzi bagetaga bata eyefano rivers manyabiki haija mwa kijoromi Thunder Plus hatara abana bayisikise abachekaire mabaraga gonda bakiyali singo bakuhambya bakiyayendaki nguna bakutozo omusana ndwali bakwenda babategule ati warawa chakaire mabarago icyo inakora saa zino omuntu musajja we nawakutere simusima ruhanga kandi oteze na majoga mbere ataroho ati badoga aroho levo umusiki yabaho bokubo dibire umusajja we nabakutere simusima ruhanga tatandika nti where did you get my number ohakwaire number yange ebe bikaguzo inakwikobye yeho ngo hampa ile namba yawe enamba yango gihire nkaha manya biki a bit straightforward musajja kutere simu okwenda ki madam nyowe ntera take am disposable amazita balase tuletere tutunyu
teka mu zino isatu ezaitwano bato nyondi musajja nkatero bakweta bata nkamukaguza bakweta bata bakweta Morini Morini kandi erindi ngonzi Morini abakino dupa banzo ijano kugambira banzo ijano kando inatuserving atu wajja kubiretano wajja kubiretano ugonda tubyehe Morini you're beautiful you're beautiful Olia kiegyo gitwalira oli anyo ono nwakwenda mountain ono yono nyagange maizi webale kunyirira bakuzara nka kandi misha abakazi bona abamorini banyenda munuti manyirabo wage bakuzara kigaragaro mo mabakaya sipo ni babaka kigaragara wamamanyire yo hono kubakuzara mo kigaragara bakaya sipa yenda y'abakazi bayibona batakigaragara bameta bata asubule mbaho asubulaki produce chere mu produce bamweta bata niyo kwenda kuswera tinkwenda kuraba haraira ngumanya biki aha ajja kusaba embuzi zinga raba hanu ajja kusaba embuzi zinga Morini nyote kama amaizi ono mukazo wemfunira kutalibaniza love kene kutalibaniza sweet nga inensoni wabona ensoni oli virgin ate ensoni zake twara kuli deraga amaisa gukufundukire ngo oli virgin amaiso gafundukire gaisana gara amaiso gamuli mungaro ngali virgin tasa aba innocent okolekeza kimoko bienda chonka akananka niko gonna gateka otwiso nitwo nobu ngabugumana no tubere olegere tolegere nitugampe hano teza amaju deta amaizi hano teza amaju habuoki umunyarwanda abanyarwanda tibateza amaju wali munyarwanda ata abanyoro babatereza amaju gampe hano leta teza amaju gampe ujja kwega kale sitamaho gampe anti sitamaho gampe washima kale batagenda ukwenda gando kale gando mere mutu galeta nuleta bayro misyo narasoboka ruhaka wange agwisana ba generali ijo gantekere muhana omusya ginyaire yagimisa agamba takuteza amaju aginyaire yagimisa mkyala program Beyonce omwana musikingo gombo ina yangire kuteza amaju abakaba isikibiro bino batakenda kuteza amaju timanyana nyoti nteza amaju bad dog microphone yao gitembi yote iguru abaki abasiki batakenda kuteza amaju abaishiki ebe manyiro bad aha otyo otyo ogireka otyo abaishiki abaki batakona kuteza amaju biro bino baina mako gamba ngunyowe nyoti nteza amaju ngo abokuba ngo tribe yange ni munyarwanda abakira niko bagamba abojja bulyambo lyamboa bokubozire bunyiro tuteza amaju niko kura tubahana empako byenso musajja atamunyoro nyankora twinamuha empako moka gimu pako ya yamoto amoti kimuli kyameze mwebale muno abakazi nywena abaina abasajja batali banyoro muli banyoro inywena abasajja banyomo bahempako manyo kaswero munyankole okaswero manyo muganda okaswero manyo murugwara okaswero manyo muruli abasajja banyomo bahempako so that bakikenyente bakaswera mbanyoro kandi nainyo abakazi abasajja abaswera abakazi banya abatali banyoro mubahempako you understand abasajja abakazi banyu mubahempako kandi baddo gare kinte ekintende ekitahaho obweswero omusajja omukazi omuswero omukazi tugeze muganda najja abana nabegesa oluganda you understand ngabuko osanga miso omusajja aswero muganda
family yona hati ekubaza Oluganda ekandi oli Munyoro abana bali Bunyoro omwana akuba naikara na mami wayi akuba takuikara naiwe rundi nkaho mami bakwamanyira Olunyoro bakwamanyira Olunyoro kyonka kendo omwana wabaza Oluganda kintu kibi omwana inakumanya olulimi rwe abana mubegeso abana leka bakwate bayige endimi zaabo abana mbegese endimi zaabo hata arone ekintu ekindi kyentenda abazaire abandi bafiringa proud kandi of course abo butamanya na firinga proud ngomwana anga kubaza Olujungu omwana kumubaliza Olujungu omwana dekatandike kwega olulimi rwe oluzaliranwa ni lwabandirizeho hakiri omixinge Olunyoro rube rwingi deno Olujungu ruje mukati baito olulimi oluzaliranwa nuro omwana ayina kubandiriza hata Olujungu omwana no leka rwege haisomero abo kuba haisomero begesa Olujungu obwakuba omukale kayigoro omwana kuba nakyatandika kubaza baby how are you baby how are you 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 omwana mwegesa olulimi oluzaliranwa bojo olulimi lwaitu Abanyoro okufwa Julia Saro mutakanke kuzaki kaguzo yangamba baitu Beyonce abakozi na Olunyoro otali Munyoro kandora akaba Munyoro atinke kaguzo omuntu ogwe kigamba ekikaguzo ekyakihirenka kandi tukusima atinka Beyonce toli Munyoro baitu wayihaye wagamba kozineki Olunyoro okutunda olulimi lwaitu okutunda kalicha yaitu nkaiwe nakampuniriza munonka murora of course yagamba mbene njya kuhereza emitwalo 2 ntani nkwegomba kuroraho Beyonce batu zino olulimi lwawe kandi nyomba inkazi no olulimi lwange tosabihura baitu ati nyonkusima nkainywe so olulimi lwaitu nyobu ekintu ekyo kinduma muno some of us bine ebintu bitukora bino bimurora TikTok hano internet bitukora tubikora kurwanisha kutunda olulimi lwaitu so that endimi ezindi ziri ha TikTok hano ziroho ezindi endimi naiti no lwaitu no Olunyoro leka rubeho yana kandi nayo burabo oli ha TikTok burabo oli internet hano kasanga omuntu ayinkaito tukubaza olulimi lwawe take time following to liking obe no tuhondera abo kuwe tukulenga okutunda naito olulimi lwaitu mu bantu abandi iyo badogo kimanyire bine ebintu byaitu abantu abatu following osanga n'Abanyankole batu followinga n'abaki no isanga nti olulimi lwaitu na Abanyankole nabo bakuruhura kurungi bali proud of it so hati nyo tikinduma muno kurora nto muzairo mwana iyo kutekereza kiri kiamani muno buki kitinisa ngo mwana olulimi lwo kubanza kumwegesa ruli Lungereza mali omwana ina kubanza kwega olulimi oluzaliranwa Olunyoro you understand no kale n'Abaganda nabo abana mbegese olulimi lwabo oluzaliranwa mother tongue niro lulinda kubanza duno olundi luno lwaba mukiga Olukiga niro lulina kubanza habo kuba niyirwo olulimi lwawe oluzaliranwa atosanga omuntu stupidly na blaming omuntu mbabaliza Olujungu olugwire you are just stupid oli musiru oli tali mujungu Olujungu just akurega bwe hati kikusana nkanyowe nkubunku blaming omujungu kamusekereza abaliza Olunyoro olugwire gamba no kusemera abo kuba abaliza Olunyoro akulenga kubaza Olunyoro naye no nyumirwa no urangera kurubaza muniki kunyuma hati oli no gamba abaliza Olunyoro abaliza Olujungu olugwire tamanyira Olujungu afazironga azamanyira Olunyoro olulimi lwange tindubaliza tinduyikiriza oiro kandi n'Abajungu bakatukora kubi batukaka olulimi lwaitu olulimi lwabu osanga abana nnyo kujuka ntukiyasoma bulise bo batujwe kyaga ebigufwa ni batujwe kyebiki ngabo kuba tukubaza Olunyoro isomero ngo baliza Olunyoro ni bakujwe kyebigufwa manye babyeta amahembe nibe tujwe kyanta bokuntu you are speaking vernacular hati kale kanka obwenda abazoro jungu nibo ngenda kuba mugayiga muno nibo abantu bajja kumanya ngo gwa abazoro jungu atoba ngo bazoro jungu ndufunire mu tuwegoro olulimi muka fast Olujungu twongera obwongeraho kusinga bokubo ikire ogambira ati kampindulemu ndungende aheru osobole kuba nosobora koraki kubaza Olujungu baitu kuligama ngo tuina kuruwe kulembeza munongo Olujungu niro ina kubaza no nyinabo henyali ni nkora interview
Omuya nakolesa interview yankaguza kagamba mu Rujungu. Nkamugambisa Rujungu orunda byako bira n'amatu gango gayisire. Omusajja ora akaseka yagamba byose tomayino kuhandika ibara lyawo. Oli serebo muramba kwikaliza abantu bayinga hamani nobota manyira kagambo kenkaguize. Nyamugamba kitwale. Nyamugamba genda mu bizina byange borasanga makajungu nakamu. Tosa kusanga mukantu ko Rujungu. Abo muntu wenkuzinira omuntu wenkuzinira tali mujungu. Okuzinira omunyoro. Kikumanyisa toli mudoma muno yabihandikire bizina mu Runyoro. Kubizinira abanyoro. And by the way kambagambire kino. Ngotabura mu batireka kako omuntu ngokunkaguza mu Rujungu bunda rumanyiro bangambye tindu manyire kandi hati kubandu manyire toli suppose irunka. Kandi hati nekintu ekindi hati kambagaye nakine enyo abazini okiki amazi gabaireki ate inabuzibu hati nekintu ekindi kambagambire kino inka abazini orulimi tiru determining anti ekizina kyawo kijja kutunda music temanyire borders temanyire ndimi biki abo kuba atari ebizina bituhura nke byabakongo otakubikenga no bikenga bya bawiro longomba but ekizina no kinyumirwa bits nizikunyumira actually kongenzere harayira rekango cyo kuriraho temperature touches nirekizina na ava piece akabanza yakizina wenka ava piece akigarukire bakora remix baita ava piece ate jibari kizina toina kyo kuhura okuraga ati ite tukigaraga mu Runyoro wanura okanura baitu manyaru tarusamya bikitukubikano bikenga barekizina muri yo kikutuchamura amabaroko no urabit sizonka no manya kizina kiru okikenga abakongo bakanyumirwa ekizina kya jegejege tiba maino rulimi mali jegejege kya figo tiba manyire no rulimi baito baikizana jegejege so orulimi kirungi muno nozimino rulimi rwawe abo ati nyaro buntu ragamanti ati muntu atazine mu Ruganda atasa kutunda biki no that is mentality yawe ntabukwa abaganda bakatubanzayo ate bizina bya bareji ebizina bya ba truth abanyankolabo tibi kuyitinga Kampala understand hata abaganda bakatubanzayo n'abanyankole bayizire naitwa abanyuru what are we doing kururanti naitwa twakoraki twagenda ijweri nkabaninga mbo omuntu nti hati biggest challenge hali abantu abanyoro ito owesanga nti oyenda kukuza aka empire kawe wenka bati nyowe ni nyowe Beyonce ati nanyo kandu baseki yange nka Beyonce ndi baseki yange ite abokwa tukiyali hansi kirungini twekwatawo I'll give you an example ky'abanyankole aba ereja kababanzayo yakitera hati yaje yakwata hali baitu nankayo esimu ya tukugambire geyi bakutera ogendo bazira amasoto esimu bakimugura ezina ringtone zikubaranguka nkenkuba so hati reji wakitera aja akwata hali truth naba muhanikire sahazini na wagenze akatera sho ya mani muno ambarara ini yao hati bakwenda kumuleta Rugogo cricket hajja kujja gitere kanda giterere kimu hati bo bakwatanga naho hati to muntu bwabali haiguru atusingiro haitwa abanyoro atandikirize genda yo twandika kumuhanurayo kumukwata arugeyo mugende mbafumu muroge ate giriyo challenge itabanyoro tugira which is bad nto muntu oli barabo murozi atandikire kuharaba na kugenda haiguru kuharaba na genda haiguru tumusupportinge iwo wenyine niwe norwanisa kurorangu akiri atafoka wakabi oyeberongu bakufoka wakabi enju ajja gyombeka hano baraba kozero muri mu isomera ajja kulyombeka hano baraba cyure mukora business ya amani ajja gikora hano ajja kolebwa amabana ba hano noncheza amana jazikora hano abantu balete batunde mere yabo batunde ebintu byabo bakole ebintu bingi ngu no bakubafunira abantu abakozesa ero jja kusanga afunira abana bahana bagenda kozesa hatiki kumanyisa ngu bokuba no mutera arugeyo kuba no kotoigera olulimi rwaitu nabunyoro genda nka mu maiso
Julius atao n'okusiimira takarugiraawo niyo okusiimira Abanyoro mupiira muhagire Kitale FC n'abaana baitu bana music ati mubahagire nkalavu imolekeze Kitale FC Buhimba FC amupiira na music na tubahagire okura anti Kitale FC bwegenda ne kora milioni 17 milioni 20 hati no mwana omuzini borohura omuzini akozere show muhagire na wakole senti hati tokura okunyumira no sango omusambi wa Kitara navuge motoka hano na yombeke njo anogamba Chris waitu kipa ko tanka enju aina ne motoka kwevuga nikikunyumira ngo nao celebu wa mani bada ati wabakino kotoigera music ya hanu no gamba badman kurashogo barafoka muzini wa mana ajja kuba wakabi kunkirawo oyeberungu bwakuba na yevuga hano ojja kuika kaire oine kizibo mwemerezi ni wakuyambe omukazi wabo ndo bainogena mwirwaro toina minizi yona olemereirwe ngu kurashogo ajja kumugamba wewe mvugaho omukazi wanga alemereirwe kanda akuvuga akoleki akutwala omukazi azale togenda kuterera kamiliyoni ajja kuvugira omukazi wati kijja kusoboka Fig famaka tagenda kuija hano akuvugira omukazi wawo bakusanga omuhando lemereirwo kuli batatoina neza boda kutuwalewo kijja kusoboka kandi ate Abanyoro twegene ekintu kino kyokwekwata kwesika okwekwata mukono boje ekintu ekyo Abanyoro tuina kukiyega iwo kimanyire leka nkwe kurolerawo biro bino business ene yoko ya malone eno babeta batabano banka bikebyo bana bahoro sente karobo banka obwe iyo kimanyire these days Abanyankole nibo bazi kubazina muno office bokusanga obukohora sente obwo bwakwikiloni bikyobo Abanyankole ne bakusinga muno kyonko kimanyire eba yo Munyankole era leta akakikya Kanyankole niko nikakora niko kikali kangere bekwata mukono kyonko Munyoro hanu bwaba ina office genda ana abatakwenda kumanya Munyankole Julius nahana abagungu okuro omugungu osango mugungu afunire hanu business ya mane tandikire misa na kwato mugungu mugenzi abana genda mupaka hoima mpaka ya hoima abagunga baina ma business oja kusanga era bakaleta abagungu nibo bakubayambaho mu maduka gaabo naba bafumbira basajja bafumbira Abanyarwa nabo n'abakiga baleta bafumbira abakiga nibo bakora so naitwa Abanyoro tuina kwegogo muzigo kwekwataho kwesika mukono yamara yatekane duka nayi wagitekaho nikwara kasiba na simba mahembo na kuroga ogeberungu ekinto kikuburo mwa Julius ogyakusanga mwa bad dog ngo niko business yanye bakasoma bakalinde bakora ki nibetorolera aho ngo ebintu byona biro services zona mukora ki nguziki ala abantu ngo kikuburo mwa ukijja kugenda mwa Julius okole okitabali hati kikuyanka kurwaniso Munyoro mugenzi wa ngeri nyona mwande baire ni mwekurakuraniza kurura Bunyoro ngo tugipushingire genzere mu maiso so Abanyoro tukiyege nkwenda kusima minister wa finance Matia Kasaija kuruga wakagamba permanent nanka personal assistant waye niwe Jamiru Musajja Munyoro nkwenda inkahura na mahure jwe buligaga handikaga nabanjo byabaira tungiro bwa prime minister ni ba complaining ngamba akaleta manya biki abana bo mwabo it is okay buli muntu wena sikanagaro mwabo ngo abakoleire ngudo manya bakoleire buli muntu wena sikanagaro mwabo kusanga mwina abantu ba kale for example prime minister waitogwe ebintu byakoleira abantu bomwabo tubaire naito kubana abakulembeza hano bakaba kupushinga ito engeri tu naite mu town hano Bunyoro okwesanga town yaite eri haraira ya ngarukira abantu nimbolekia ngu sometimes obundi arobu tukole kintu obundi tukaijukia anyuma ngu okura omukuru waito go owekitinisa honorable Kajura Muganwa Kajura
Kajura hanu bakwataga nibaleta nibatanga kuhambya ba boda boda muno baba driver nibananke misoro nefuka misoro bani batwara ebiruka byabo naragira ha police nguinywe nandagire mutaisule ebiruka byabana naragira ngu ogwo muntu omusibire mutaisule no sanga hanu ngu night tunayo muntu apa handi yaba ngu abanyoro tuleke kwikara ndi tukotoigerangana yesi twayendamo empinduka hinduka baitukane empinduka hinduka etatu yambengere twali tukibazira kyonka bugamba abantu baba kanibenda mu change oba kibaitu ekyo egiye kaba mistake ya mani kandi ati mugurusi mugano akajura bakaba nibanyumiza aino buraire buno bekikuru akayikwire bakani banyumiza nti akaina character ya yere yo kugaba sente omanyire nti mulinga agenze nakura no burwaire bwebo baite kinte kimukipinga kugaba sente misa banu bananka banu bananka abo baba no banu ngamba banu ono waiki biba mwetabata magarabo maiki bakora ne magara family abo maiki bakora abo bagani bamutolezeo uchenji bwe 15 bamuteka mu nsaho takengano kenga gambogo haizire amaraga sikabusikanu nako like character yaye kurugeira akagema amanyire kugaba okay ngoira buli yabagane nanka madamu waye ngoira buli yabagane ekichukukiye nanka kiyekoyi nagamba bakwe kilo zinga hezo ati bwa mtu agano gamba bojozi kilo 5 na moba mitwara 2 obona muzingana zibalira mu kilo so up to now wamanyira ina kugaba kandi baikarani bamuho bucenjo aikara nabo hano ati kwata bulaka kwija obo akora bukora kwata character gira Jonad nawe buliro kagenda kumurora buro kagenda kurora amenyashwa akwasire musako zere ijozo turugam program nkaba ningenda hali wandekera nyasiri muko mwanda ogomba kageze boutique ogo mwanda gwananka ogo gwa muzigiti ntakusango omukuru Jonad parking nyagamba we mukama wangaraga mamurabyo nyagera nyamuramukia abo nyamusangira kabali bize na aine byakora doka ya Master Fashions hati nyemera nyenda muramukia kyonka kaba bize nyamuramukize yanyole kya angarukire mu baitali bize hati na nyunya ali batanyagenda hati doro bwengenda kumanya musajjo gwagira umutima murungi yanterere simu yangamba bad dogolinka habakyo rugira hano omuntu bo musanga ali bize oborabo baide uzire muramukia yemero muramukiye omale kumuramukia ogende hule ekyo nyamugamba we nyoti nyenda kutalibanza abantu bakurasa kutekeza abantu bojja kumuramukia tekaki okwende sente nandiwe kwa yangamba garuka hano yangamba na nyobo embange nzere mu mukulembeze oba muntu wena wa iguru nowe msangali business okanimulinda na malire kyakora nimpure kyakubaza ningaruke nyuma unyagarukire nyuma na mpimbire bisayi tindabazo bwingi bwabyo nyagamba halimu abantu mu town muno abayina ekinte kibakweta obuntu ayino mutima ogwo kugaba Jonada kampasente kirekyo Julius nkaba happe nyagamba mali so ekinte ekyo kietekamu nikyo mayini bagamba kajura we akakietekamu kandi hatina saa zino okimwihiro ganta atakyaina sente zo kugaba okuba najja kufa niko kikali buli rwagaba ati ahuro mutima gwayi nigukiyanga nuko bomezi bwayi nibutekana nibugaruka buhyaka you understand so tubaire ndugamba nti abanyoro twege kwekwataho kusikangana bukubuina akaikaro kutungira oku sikamnyoro mugenzi wawe otabaneiko habakyo takuendeza munyoro mugenzi wawe habakiwe ni wenyini niwe nolimiro munyoro mugenzi wawe hakiri limira omuntu aizire buija atali orulimiro wawe bojo kandi hati kandi atarone kintu ekindi nyowe buse kintu ekin surprising nkaba abanyankole buli halo kasango obo bunanko obukuhora osangera ko munyankole ero sanga kasya kanyankole niko karuma
obankaha nkahona ari nkugane kindi nkugane kindi na madayale gaba nyankole ero sanga bafunira obunyankole ekifekyo which is okay neti tukiyitikimu naka gundi Fred omurokole wa Kino bagambira mare mubungiro tujja mubungiro agambira abana bonkwenda baje bambungira aina boutique ya kabi muno tujja mubungiro mare mubungira so ekintu kikuru kwekwata kandi omuntu bokurura mugenzi wawe anatemba madara munyore mugenzi wawe tumuhagire tumuterere mu ngaro tuleke kumuruga boja abanyoro muhinguraniza amaro nyobo jenye singa abanyoro bali nkanyo nyobo jo badi dogo munsi tingira kintu kyaiko echo ni tingira iko bojo bokurura omuntu na progressinga nuko kwagenda numubaze bigambo Julius Ogo buliro kurura ina ku sponsor ati barana sana okurabaho ha muhanda kandi emotoka yeta ine na muntu weri mubatu na kurabaho kandi hati kankweke kururira ijweri nanka ijweri nanka kabanangamba atokurura twina Kitara TV show yaitwege ya Kitara Girls Peter Wakabalega akaba nangambira ni kwa abantu bakakusiba baita bakino sponsoringa shegyo mbi abana nabo barugeho abwako ine ikwenkeriyo you understand niko bakakusiba ne bamuterera amasimu bojo yo Kabalega resort o sponsoringa yota Kitara Girls Mike yakora message na forwardinga message ozibone ziba kunsindikire abwaki mwine iko Julius okurora kansoke nkaguze kintu kyokubanza nokubanza abantu bahana abanyoro mwenda muta kandi kyonsoke mbakaguze ekyakabiri abaganda bamwe karani murura program zabo for example tuna nanka TikTok abana bala TikTok aho abaina program zabo a TikTok abaina program bakasukubo hamanya bo aba nanka tamale junior bo mu following program zabo mubasanga program zabo redebo benyini bayikarani babaza ebintu ebiri Kampala bebi abo kababirora Kampala nibatera abanyoro abaganda bagenzi babo ngu ekiba kiri mu town ni bakibaza nenya abaki hano tukubaza hakibi kiri mu town mutakwenda tukibaze ebyo kandi byabali babyenda babirora kandi bali nibabaliza kimu nibabaza abanyoro muleke iko ekyo nkikibagamba leka eiko buleka kura Julius ati akuprogressinga no muhiganiza no muteka eiko aro omuntu aro video nyakozere ijweri nyakozere ijweri nyagamba ati tukaba mubara tukingura okefa manya video geri ati TikTok yange binyabalize omuntu akagiforwardingira mu Hamilton yagamba ati Julius dora kuhiganiza kubaza kubye bara yawe and yet nyowe nkaba nimbaze byange ntenda na muntu gokwetaking kyongo kibazayo nukontola nobe nkumuhiganiza why do you get to that level kandi no muntu yakibalize ntabukuba nawe is owning an online TV akuruwanisa nyowe yera sana aro muntu akukwenda nkayo na nyara akunyenda nkanyowe kandi nyo level yendo nayo ine yoruho yera sana enseneta hankoto muno kando kula Julius space enu nyingi muno bad dogo kusobora kurakurana byonsoka kurakurana insinkoto muno niko kikali baite kikuru kurakurana mwe pushingire muta nyonya manyago muntu nkogo ngira kuba naje nakwehanuza Julius yes come on ask me Julius ikintu kirikita ukikorota nyobo jenye mbagambiri nino muntu unyegomba mbunyoro hano nino muntu umpurani nyegomba obomezi bwange buona omukuru owekitinisa kabagambo Julius tuwerige kuba nabasajja nkabagamba kabagambi abasajja nka musanjo bayikumi bali mu town muno bunyoreberi haraira muno nyowe kurugamba otenkaroraga mugaiga akubana ikara mubana kunibona anyweramu obana nabana itwa abanyoro tenkaroraga mugaiga akukura na yendeza abantu bagenzi bayi higanizo atwaire itakaliyo arwaine no akurwanisha mu town muno
abanda abanyoro twikara mu kuhiganizangana mu kweroga mu kwebaza ebisuba mu kuhambirizangana abukuba nanka tokwenda kurakura ne tokwenda nanka kusingeho so you keep ebigambo ebyekisirusiru muruge mulebyo mwana cyo mukabalize iba abanyarwanda babakiga baro yombekere enju nungi kumusingaho nawe sizona kugwa musiri nawe nalima leka nkugambire no leka nkugambire okurura abararo leka nkwekikururi inabararo abararo bano bakienkwanze omuntu akanyumiza story actually nanka onu Keza Prince Keza omanyire kibakora ola ruraguzire tugeze motuka hari ya Kawundo naga Kawundo nakani yagozire noli nawo nagikorerera niko kurorera anti obwaturuke motoka abanyarwanda bakagenda bona hati sabisume babayirindi bagura hari ya Kawundo zonka nizo sanga bakozere zangu oli bamujanjabira akabalega bamujanjaba kurungu sanga bona bali none nibeyora hati nowe sanga anti tibaikarambi okweharananga na mu byokoraki mbo hatola guzire motoka kangi dubule mipira kangi roge maka mutege manyabiki munaga accident weho akinda kirurugaho kitachogamba ngo ite tuina kubagambira kina abanyoro twekurakuranize twihemo iko twihemo gutendeza kandi leka nkwekyo kurulirawo okurura amasenta g'abanyoro tugeze nka kibaroko gasigalire enyuma amasenta g'abakiga hari bali gakuzire gala speed ya man ite noikara mu marogo noikara manya mu kuhebihara noikara manya mbutendeza noikara mu kusika mugenzi wawe atakuleka abakigabo ni ba progressing tuijja kubabaza manya bakigaba bakatutahira biki bati bakukora bakutusingaho gendo tunule amasenta g'abakiga katikara manya kisita manya igayaza manya hona gakuzira ati no kaguza singa bo bali mu town munu kibakiriki tukaba kwasa ge town yayi kibakiriki so aho no kutumirira abakiga aromu kiga boss wangi we ampenko ni situati nkura mukize boss wangi ankwasize region enu yona hati ni nyamba sada wa ampenko ni region yonenu district za bunyoreno Albert ini akasenta kampa mbuhiki ombunaki Stuart nja kutwara yotafuwa yi so abanyoro I don't know why ntwikara mu kweroga mu kusikangana madera akajja kuhanga nebihara yari bakabimpa kinombe bikabenyisira bakakuhebihara ngabamfuye so ebintu bino tuli banyoro baitu sometimes bituruma nogenda numbaza omuntu abukoroze video yange nanka ku sponsoringa show yange nogenda no murumba no mugamba wakijudi no sponsoringa Julius habwa no baze bigambe itaka no musenyi Julius ogo taina ibara lirungia town Julius ogo taina akasisikaraira by the way kambara ngire mumbi munkwasi arunto ruga kwasige Julius ogo akasisikaraira tagire ibara abakino mu sponsoringa abakimenya kirikiriki baito omugisa gwange it can never be yours my blessing omugisa gwange buju nobukukora otati gusobora kufoka gwawe kandi nomugisa gwawe tugusobora kufoka gwange yodasan nkutwaire ata aroki nekintu nkutwaire gendo binge nankege nkutwaire mu mugayiga Beyonce obo nkutwaire mu mugayiga hate mugayiga ni nyama kutwaireho nya kuintroducinga yo kurungi kionka wagenda unyowa kutwaireyo watandika kumbaza kubi nyakulya makubebe wandaba hansi kandi ni nyakutwaire mu mugayiga ogu ngira hati kuba ninkukwata mpora nyonka nyokumanya okwange kuba ninkukwata mpora bokantwaire mu mugayigo kuba ninkukwata mpora na nyenkya onyongezeyo sometimes abantu mutwihe bigambo baitu tikiri kirungi ni nyawa kutwaire mu muntu inya kuintroducinga yo kyonko okwenda iwe okwenda okonsise mu mugayiga kuli hari nkutwaireyo Julius
okankebera harinya toyira omuntu kiki no babikora munumbi abanyoro mwemba basho hano nkabaho kwabaze kigamuka ga Julius ono arabayinemu akananga kakunkebera urundi omuntu omutungire shonka iwe Beyonce wamutwara omugayiga muteke mu akasente iwe niwe mutwaireyo kyonka we yakuraba enyuma yakubaza kubi Beyonce ogo maraya Beyonce ogo yetunda Beyonce ogo tamateka musente Beyonce ogo murugeo nsakumandi maraya nsakumandi mubinketu nangire ekinungi nicyo kyetunda muleke kulimirira abantu emigisa y'abantu emigisa yaukana kangere nyabaire muhoro nyatwarayo omuzino mugenzi wange chonka ati nibonya ndesera akazina nibonya nteira akazina kewaya omugayiga kiro kindi yaterese mu yagamba enamba ya Beyonce kamburaho nkwenda kingure kibara kyange nyambo pereze namba ya Beyonce ora rora status yange na kire cyakasibana rora status yange batakagamba enamba ya Beyonce kamburaho kandeho buri ntere bakahora boys bampe namba atakwenda ogendeyo atakwenda abakwesente kamutese mu yamugamba ha mwanyira mugayiga bakahora boys namba ya buteroho hati Beyonce kandi mwayeti manyire ti obutendeza baja abantu sibakwendeza abantu niko baje kandi oboniyonya mutwaire kumoreke yigamba nayo ono muziri nawo borafunaga obusho okoreki omunawo muteke hogagundi chonka kamaransisire mu mugayigere jore musagugayiga nibo yafune namba yange yagamba Beyonce kutoize wambura saba nanke namba kandi obo na mwayengi yayo nyara abasajja bayingi bendozere bagayi no mutwara mu musajja akukati nyowe status yange okuba kubanti ndi common mu bantu wesanga nti manyira abagayiga bayingi abamanyire aba contrasting atino wesanga nyoni kutwara ninga mugayigo nakwenda ekintu kiti tugende nkutwaro kikole cyonka nyakutwaireyo ikanyo kumbaza kubi notegeza iwo akusa kumanya muno kusinga nyakutwaire that is ngira bonku sisa ebigambo byengugambira kuje nabikugamba omuntu wandete and by the way ne bimutubaza mbagayige no bitubaza mbagayigabo bagaruka kandi ne bakoraki ne babitugamba hati kikusana nko omuntu yagambi yabalize no wakabalega resort ebigambo message nuko yaziforwardingire you understand okutali mukozi nuko yakaze forwardingire kikusana no muntu yaforwardingire video inyakozere yagihereza nanka boss wa kef nawe rero bigambo byakora byambika kandi yagamba nanka nuwabalize Julius nyowe kinde kyenkwenda kugamba ngo obomezi bwensi buno ruhanga buli muntu amanyire kalenda yaye ruhanga bakuba yagambire Julius ebiro byokozi biti na biti ujja kukyofunire sente nyingi kandi bujja kukya oli musajja wa mani hano niwo buli muntu wana nabazaho oliba muntu nobali kurogata hati Julius nyeke nkwenda kwikara omanyire mubomezi bwawo mutwe gwawe ikalege no manye kintu kimu ngunyowe obombalizoho obatombalizoho obonyendeze obatonyendeze kalenda yange ngere kusoma toli gihindura tikisobora nyowe Julius abantu bambalize bigambo bingi ebifu byonka ne bitaro ebyentakumanya kyonkangu nyombolekya nyonyenda muno mutambazeho niko kinyongero ha amani gayingi agakupushinga kintu kyange kikagena maiso in fact nyoki nkwenda kikugamba Julius buli muntu obakakubazaho ba brand ya amani omuntu tasakubaza otali brand ya amani hatiwe kyona kumanya okurumi omuntu omutuwe ogwa kwikara nakubaza nyo abantu bambazabo kubandi wa amani Julius bakubaza abo kuboli wa amani otali wa amani kale Julius bandi kubalizo okubo otali wa amani ati barakubaza tibanye kibajja kubaza nabo ogo muntu akukubazaho baitu bakendeze eitima Julius moja abantu bayine itima kyonka abanyoro bahano mu kuhinguranize kintu ni molekeza kimungunye bunyoro mu kwenda ikalere etiyo abantu mwine itima wewe nyo wankwenda kuboleke kintu kinu ngu tuina abantu abala media bali bayingi abaina na TV zabo nibakora na program baitu nibakore kyangu oli bakubakozere kinu deka ona akole kinu okura ite twenyini tubeni tumanyangu programs TV zigenda kuja zili nyingi baitu otaharana Julius otaharana Bad Dog otaharana Beyonce ngwabo kuba bakora TV kyonka iwo wekaguze mutima gwawo ba omutwe gwawo ogambe bakikora bata naiwo jene kyawe kindi
okiraba kikwasire niko abantu bagamba osana okwijokanye kaguzaho okusakujoke kaguza ali Julius oba ali nyo okagamba mukikora mutamukimakinga mutakururanguki ekintu kyanyu kikulibata kurungi otaharana Julius abokubanga akora TV otaharana Julius abokuba ina ba sponsor ba sponsoringa program zaitu otaharana bad dog ngwabo kuba nyowe ndi wakabi abantu bakumanya ndi wakabi ndi MC wakabi nkora TV otampara na nye kaguzaho nkikora ate nikyo mbere kugamba ngumanya basagika abazine manya bakoreke ori barana sakwima performance kanda kumanyire kando lina munywani waye munyo hamuchonge kiro kyasho na iro mwana performance Julius nyo hano tibampa show betu nkono ngambire MC kunsinge yukumanya chonka antimba okuhona bantegekere mbiaro nkahona shoze zenkora ziri nyingi kandi bampese nyingi chonka no mutaonorani bampashera nguba kumpiyekera bamanyire ndi wakabi adotali wakabi akuhiyekera tipo sakuyekera ni bantere kikono so shenu ne bitu bayitegekere kubaza uti tujja kubibaza abakwankora tusembera ino kubantu mara baitu nkwenda kuramukiya ijweri nkaba abuge nyoko Kampala araha abanyoro babagaiga bakanyita abuge nyoko bwa mani muno nyasanga yaba nasangayo kano kabalega nkuramukize inteboko wamani muno ekinde kyasingire kunsemeza nanga am followinga kandi amatira content zange ekinde ebintu nkebe mbyenda muno kikusana nkajoro twagenzere mu president nyasanga obusiki obunyoro bwe SFC ngaba tujura sabakota turamuki yahoga gamba yes now hati yo no wicho kabara I have an audience ya amane kande kumbiri zingira mungu atujogera soga akasi taina ibara akasisikaraire ibara murekere yo mureke nkokwaka so kuramukizo kano kabalega kuramukizo emirimo yokora mu defense aho Entebbe kuramukizo webale muno inywe nabanyora kandi abanyoro batahire mahe banyoro baliyo bayingi nkubara mukiyaho sometimes arobunye babayitumbara mukizo in the special way inywe na abanyoro namuna bali Entebbe aho muri munanka mu mahe mbara mukizo ho kano kabalega nkuramukize in the special way mwebale muno kubagani mu followinga entekanze zaitu zino zona bado umugaiga wawe gayaza akakangaka umugaiga wange waigayaza kandi ogira nyonya kakyaga kubaza nawe kurugabuli tinka kyaga kubaza nawe atabe serious nkagamba tubaze nawe wagenda bugende umugaiga ali serious nkagamba katugamba tufune kilo tubaze bado baba serious so nyenkya kya mukaga masindi ndiyo masindi nkuchakalira mwanyu habamda abaho yasinyikiriza ndamukiyeho mugaiga wange Erika Musana cyari Erika atamugaiga wange muno baita arabigambe binyahulire tinja bibaza atale byawe Erika Musana cyari nkuramukize Erika nkuramukize webale masindi nyina business za Erika Musana cyari nkuramukize nkusaba ndamukize munywani wawe Chosen Beki mundamukize munywani wawe nyobusoki ndikyembalize so mundamukize masindi mbayinimba gamba weekend masindi nyina business meeting na munywani wange director wa Hika akwenda kunkwase kichweka kiyayekyo so nkwenda entire weekend egyo ngimaleyo muje tuchiringe I think nsakuba hahambira nekiro nsagenda njya kurara hao ngamba kabarega resort ya masindi mu bintu binini bye biruma abantu ndari nyonyi no mugaiga ngaho kabarega ari nka kwendera kurara mu masindi bangani interesi ibi abantu bibaruma Hivyo atinka nkabumbani travelinge ihangali ndiliona abagamaga nero muyobyamire mu ketegereza hati ngizana nka bagaiga banga ba link bus mulingo nta influencer wao bakampa kadi halinka songa link halinka gisango bangisangira aruwo banka smama up mentwara hon halinka kwenda busa hati nanka zinu nka opportunities nkazina abantu bazibaruma msaje wange wampenkoni hoiro tinywa bachari wanga abanywa nibo bananka buli mwezi katona mpa 5 hata akakingurona nanka na ina nampenko ni stars isabuni buli mwezi bangamba iwe ambassador wetu inakuwa smart box ya sabuni buli mwezi hati
those are some of the privileges of abantu ezibaluma bate mikisa yange tesakwinga neyawe ayite bibaluma hati iwe lile tokora titanikire kuno omulimu Julius Bionso mwenzere batandikira kunyende sambunka kutemba tikine kizibu ati Julius omuntu waragambaga ngu Julius okatemba na gambaga nkatemba kishara bine baku Bionso ka how bad dog nkamuha ati musango bora muteze mpakori wakimanyire mpakoka kikora hati kishara bine bimukututimba hamikutumanya bunyore HIV yebye kidomadoma tugina sirimu kalimu hati nguka Julius hata tibigira musiri ngubiryemere araro misiki ngora bihemere birye aro misikyo batimbire a HIV yakora video na kuproving ngamba tarwaire nyoti nsabikora bintu bye kidomo bora bantimbire orozere ntindwa iritizuki kalenka ruwara musangoki obanko bandwaira abakazi tebakunye obaba kugambire nkati hati nye mukututimba anti turwaire inyoni nyama yobomezi bwangu ngutingira mukazi omukazi wenyino mukasa kubana abagaiga bamu batamuinga amati aroboga mukazi akasaba biro bino mukazi bakenga ngengo nakarwere sirimu akukwenda nagamba mukazi wange borahura kinu nagamba kajya kwenda nkimanyiro gine ati wono jano mugamba musajja warwere sirimu kimu kyonka mugambe kamwenda ho sirimu ye orori bataswale nata sirimu kyonka nyonkwenda kurabura iwe musigazi wa kuraninga bunyore HIV bakukwata bakutozo iro kyabuzabuza baitu bajja kukwata obadihi bajja kukwata nyonkugambire okuba ino weganyira lepeji no bikinga otherwise bakusiba kande kire kyora akwatibwa bakusiba wao noso wao bajja kwesengeza kitasa arapisa akabanangamba ijoeri bajja kukwata nahantu ejja kwemera bajja kutwara straight kandi abana beba kasigara ni nyonkugambire iwo sakutekezo okora content whoever is running bunyore HIV pages ezo ibiri bajja kukwata kandi bajja kusiba bamukwate na kaire kona nyowe ndike kwejukya ngukusaba ekiganyiro kandi nyowe nkurabuire otherwise okubaire bipeji byawo no bikingaho ekintu kyokkola kyokuzanisa kyamani musango gwa amani muno so ilya nirulia bakusiba okwenda kuitisha abantu abaina sirimu nyonku gaye bakusiba aro musiki babayiregeni banyumiza bapostingira aho musiki omulimo bamubinga na mulimo cyali you understand bamubinga mbu bapostingira ina sirimu babiki iyo sakutekezo okora content but some people are taking this serious Ninjo kura ngo muntu yatiremo omugu atibu nkubane wasirimu wakona meba kumubaza abakate itaka so people are taking this serious dugalita bamanyirire social media bullying nabiki but abandi batabemanyirire they are taking it serious umusikiba mubingira mulimo hati ojja kurolera family yaye nti abakoye okura nonsense content yawe yekido manya biki so bajja kusiba nyonkura buire lyanirulia lyanirulia batu wewe ekigambo sirimu baitu manya abantu bakihanka ekigambo kujja kibaza nguna kaine sirimu obugumo bwihanka bwo baiti okumukeberuta omukeberuta doctor obuli muntu weno omumanyire nobukuba doctor tusaine kugamba muntu ngwa ina sirimu no ogo akuraninga page egyo ekyenkaguza iyo buli muntu weno okateireyo ngwa ina sirimu kagenda wasoka wabakebera wa proving abaina sirimu oboka kora bukora byawe byokura no yenda kora mutwe gwawe iwe gayi oboli mukazo oboli musaidi ruhanga bara kunagaho bukaire kona tukumukwata iwe ruhanga nyobo bara kunagaho okaplesingero ngu button basanga nawe hamukutugwanya roho nabaro okaplesingero abirora ndabukwa ndora video ati abantu bona I think ya video ya bad dogo akascreenshotinga inanka video yaitu na nyekisani kyange akascreenshotinga era video ya Kitara TV nabana baisiki ba Kitaraga uzina bara akascreenshotinga video zaidi so abirora nabajese nekitabo nabaliyoko figo baingie ngamba tumale ntekaniza kiro kino nkuramukya abakama bange nywena nkuramukya mugaiga wange mabalaho aramukiyaho na Beyonce mugaiga wange mabalaho Julius Kapiata
nkuramukya muno webale kumpa emirimu ogwo musajja ampa emirimu kyali mukole emirimu yaye nkuramukya mukama wange wa Nimu Kagadia nawe akampa omulimo nkuramukya abantu nywe nabaikade ni musupportinga Bunyoro talent sizai batu Nimu ekyaleta abazini nkabuli buli Nimu yaletaga mu nabazini baiteta yamani buli muzini wena akamuletaho nkuramukyawo banywani bange nywena nanya batu following abali munsi za heru abali Congo abali Tanzania abali Rwanda nanya abali Bunyoro abali Kagadi tukusima muno mwikalene musharinga ne musubscribinga ne mulikinga orunyorole katululi base Luike buli hamuhona niko betegereze ngukabalega akabaine kyakurwanirire kyamani. So ngwenda ndamukizeho bafanizi bange nabana bange nyo nambara mukizi oyine boyinga bange ni musajja muzaire njabagaza isomero kya balazi zo ndamukiza abahagizi bange mbara mukize muna bagonza music yange nabatugonza itwena kangeri tuli hano aba followinga mwebale kungonza bayita Beyonce da Queen mbara mukize na muna abantu bakagadi bakusimaga Julius bagambira muri magokora gwamani muno ne sente mobile money namba yange tibagine era bagambire nkusime ekyokora omwana wabo bitali binde bintu bibakunira bagambe ekyokora omwana wabo basomere mobile number bayirige mobile number yange ebimukora nyoki kenga bakusima so bagambire webale muno abana bakagadi ngenda muno irekale makumpa yekijujuru so kwenda kubajukiza abo kuba no travelinga na Link Bus mabokuba Arua Kasese Fort Portal Manyakiegegwa nkaha Mubende Kampala Hoima Link Bus eta comfortable no kusinga enyonyi bojo boy karam tohura na bina manyorugudo no rukuba ruli bojo abajaja balinki bali bakakola amabasi rwanga wa kandi obono omuziki oguba muli o special genda atarone basi zine mpyaka zitulesere okuikara nogano charginga nogano kucharginga no charginga niko gamba oijukira otahire kandi bo kuba no yemera muhanda basana kurabya inakuba niko kuraba conductor baitu baba very active buli karoga baba kyaro kyo nagenda nibeta abakiboga nibeta abananka nibeta so okwenda kucharginga sakuba olibasire sende zira mobile money no charginga okwenda kurwa programs za TV zibaho no manye bikufa mu ihanga niko gamba ngugenda olibatire mu bus emu ibakweta Link Bus kandi kubajukiza ge bus yaite yesaha ibire egyo esemba yo erugahoima negenda Kampala esaha 2 zekiro nerugana Kampala nejja hoima esaha 2 so tugikozesa boko boli stranded Kampala oko obwire bukugenziro ijwerinka nkaba mu bugenyi bwanyuma nyisanga nyina kuiruka genda kachinge basi esaha 2 so tugikozese muno so nebyo nekyo kunywa ekiroho ekikusinga mpenkoni mpenkoni abasajja oruzamu kalema manyati ngira manige kisaija abakaze enseke zigalire gendo konseke okunyibwa aroho muntu anterege simu kandi mukazi yangamba Julius maroka sa konswera mbere kamwesimba nyabura na ansa yo kumucyora yasi ni cyankagwize cyo so hati kingaruke muzene hati barakira kunterera aina sente mugambe tinkumanya abantu banza kungambira zeni kamutambire Beyonce ekikaguze kiko ogo musajja wakora na waino omureje wa musajja waina maiso garavu ogo musajja sa kunswera atimba ampansa mwendaruga hano abakinkumanya kuforowinga muno iyo abakazi baba nabo nibegomba busaidi anta kantiresimu yangamba musajja gwaina aina omureju aina ebiso byaravo kwasobora kunswera nyamugamba oragumira buli mbere iyo na yagama no bakurara ya heru batimanya ndi mukajurias ntaha tingira mukazanye gomba atimpansa yendamo abukabana baroko baba ni bakurora kima program y'abana baba ni bagirora kiyemanyirengo begomba kurora iki kyenyini cyota ekiki begomba kurore waye yaye nicyo cyongana ati kindikira no ekikaguze kikubanza innocent ekuru sente bwire buntu bwana abakaza abayina akuvuga motoka ki nakamotoka kwevuga kamotoka ko tinka karozere akuvuga motoka ki inkomanya ndamukaguza kasara kasindikire namba ye nina kenge motoka yakuvuga
kale mpenkoni mwanyanindanga nekyo kunywa kya bakama bange kya mpenkoni kuigurule enseke manya bikito kuzaara manige kisaija manya biki mpenkoni olemere otokwimukira mu bwire kikakwa hango mpenkoni ate bwokuba nogenda mu nsonga zetu zani za bakazi okakanyuka akukolera muno mpenkoni ndora pini kwa kuundora mubarize ensonga za bakazi mwebala baikaire ni mutulole ntekanze kirerezi buli kya katanu esaha ibire zekiro mwebale muno tugikoleira Ahoima Resort Hotel mwebale kutugonza tugikolera Ahoima Resort Hotel nabo baino buraro burunge byokulya birunge byokunya birungi tubasagike Ahoima Resort Hotel abantu beyitima ne mukyakora yitima mujja kutoba ne yitima lya mwehe yitima mufe mubona abone ne yitima abokuba ebigambo byanyu byemu kubaza ne mubaze bigambe eyitaka no musenyi mujja kufada yitima lyanyu tene tukora omugaga TX bayireki okwenda ku jumping you want a mechanic? Have you called one? Okay. Kale mwikale kurungi Kitara TV muteba kusubscribinga mukalikinga mutufollowinge hona personal handles Julius Kyomuhendo until we meet akirereze sya wiki okwijja kya katano esaha 2 zekiro mubai. Kitara TV kwegesa kumanyisa.